Reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze n'umukurikira makuru y'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu mwe mudukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Munyemerere tunyarukire muri Uganda maze turebe ikirimo kirahavugwa kuri aya masaha. No kuvuga ngo muri aya masaha muri Uganda biri kuvuga ko umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Uganda ariwe Muhoozi Kainerugaba yaba yakoze intare mu jisho ndetse kugeza amagingo ngo yaba agiye gukururira na se ariwe perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Muraza kubimenya ku buryo burambuye mu makuru yacu, tubahaye ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nkuko rero amakuru turimo turabona agenda caracara amaginga ya arimo kuvuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ngo yaba yahaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda igihe ntarengwa ngo cyo kuba yasabye imbabazi perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugwaho mu bitangazamakuru bitandukanye. Ese aramuhora iki? Ese ibi bintu bizagarukira he? Ese ni izihe ngaruka biraza kuza guteza ku kibazo ku gihugu cya Uganda ndetse na perezida wa Uganda n'abaturage ba Uganda muri rusange mu gihe baba bakomeje gukora mu jisho Amerika? Reka rero dukomeze tubabwire iby'inkuru. Nuvuga ngo General Muhoozi Kainerugaba yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter aho yamenyesheje ambasaderi William Pope ko ngo nibirenga ku wa mbere w'iki cyumweru gitaha ngo atarasaba imbabazi ise ariwe Muhoozi ngo agomba guhita ava muri iki gihugu cyangwa se ku butaka bwa Uganda. Nkuko amakuru akomeza kugenda kira ahagaragara, General Muhoozi yakomeje avuga ko afite ibimenyetso ngo by'uko ambasaderi Pope William amaze igihe arwanya guverinoma y'ishyaka NRM ngo riyobowe na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari nawo ndetse ise wa Muhoozi Kainerugaba uyu mujenerali w'ingabo za Uganda. Nkuko rero bikomeje kuvugwa biravuga ko uyu musirikare cyangwa se uyu General Muhoozi Kainerugaba mu bundi butumwa ngo yari yanditse ku rukuta rwa Twitter yari yateguje uriya mu diplomate ko ngo agiye kumushozaho intambara ngo amuhora ko cyangwa se arimo amuhora ngo kuba perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse ngo no gutesha agaciro itegeko nshinga rya Uganda. Nuvuga ngo rero uyu Kainerugaba cyangwa se uyu Muhoozi Kainerugaba akaba n'umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni arimo arashinja uyu mu ambasaderi wa Amerika ngo kuba atubaha perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse ngo n'itegeko nshinga rya Uganda. Ngibyo rero ibikomeje kugenda bitangazwa. General Muhoozi Kainerugaba rero avuga ko ambasaderi William Pope usibye ngo kutubaha perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ngo yanubahutse ngo guverinoma ya Uganda ndetse ngo n'abaturage b'iki igihugu cyangwa se abagande nkuko bikomeje kugenda bivugwa. Uyu musirikare rero ngo komeje guhotsa igitutu uriya mu diplomate cyangwa se uyu ambasaderi William Pope ngo haha ni nyuma y'umunsi umwe gusa ambasade ya Amerika i Kampala itangaje ko ngo hari abapolisi ba Uganda Washington yafatiye ibihano ngo ibashinja guhonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu. Aba bikomeje kuvugwa rero ko aba bashinjwa ibi byaha by'icarubozo hakazamo mu byo bashinjwa harimo iyicarubozo, ubugome, ibikorwa bya kinyamaswa ndetse ngo no gutanga ibihano bikakaye harimo ngo Bob Kagalula, Alex Mwine, hakazamo na Eli Womanya ndetse na Hamdani Twesige. Aba bose rero ngo basanzwe ari abapolisi bakuru mu gipolisi cya Uganda. Ibihano rero bafatiwe ngo birimo kuba abo n'imiryango yabo batemerewe kongera gukandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu rero kandi ngo kimaze igihe cyarafatiye ibihano bikomeye bamwe mu basirikare bakuru bo muri Uganda ndetse n'abayobozi baho ngo kibashinja ko cyangwa se kibashinja guhonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu ngo n'ibyaha bya ruswa. Kuri ubu rero biri kuvuga ko General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaba yafashe ibihano bikomeye, aho benshi bakomeje kuvuga ko yaba yakoze intare mu jisho cyangwa se yaba agiye gukururira ise wamubyaye kuko ngo yaba yashotoye igihugu kidashotorwa. Amakuru rero yakomeje kugenda atangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye
nkuko natwe turimo turagenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Ndabashimiye rero mwe mwari dukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, n'amakuru mwagezwagaho n'umuyoboro wacu wa YouTube. Mukomeze mukande subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi waba ukoresha, maze uzajye uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu. Ndabashimiye rero nimukomeze kugira impagarike n'umugingo, amakuru yacu n'ibisanzwe nakagaruka. Imana ibarinde.